Meghalaya Films Makers Association of Riboy Unit kalalej bania kendu yang Deputy Commissioner Abilash Baranwal mentang singkat khandai trik unai lur arhajar arpusau ban weng no ekijing halor kejing bom yolat bani shimbenta kinong shna film na pokari hakita masa beper jong ka jela Meghalaya kamtam hakata masa cherry blossom ka ban salong no shen hau benai ban sawan nakaliang President ka Meghalaya Film Makers Association of Riboy Unit uba Lansius Imli ulaban jureu Deputy Commissioner bakalong kabadon kam ban kentup langi ki local artist ki banakari bat kham tam na ki artist ka thany Riboy district namar kumbala penpena ya kate kata masa cherry blossom en sa penlong hapo Riboy district bat kane ka dekalan ha ka babun ba ki don sap na kane ka dong ka thany ki la ban pen i lane ban pen pau perthei ki sap ki phong ki bakidan bat kalong ru kum kalat ban kentiu susu ki don sap hapo ka ri bat ka jela na kaliang Deputy Commissioner ula kubure kane ka jing balawan ra ha kane ka sngi bat na kaliang jong Deputy Commissioner ula kular ban simkhia ban wat kilat kilanti kumno ban wengi kite kijing jong ka Meghalaya Film Makers Association of Riboy Unit. Tangasni ni nakaliang ka de filma Riboy Unit, ka Meghalaya Film Makers Association na po Riboy Unit. Ni wan kedo ya di Deputy Commissioner. Ka phang ka bangi wan kalong ba abede bat ka cherry blossom. Hagisnam ke baladap di wan ban pelong iki program si festival kini lagi festival mo ki ban pelong apa ka district jungi nei kalong pat ka pasusi ba kibon ki local artist ke jungi kimjo banta ban perform le ban pri ka sap ka baki kidan te na kaliang jungi mata sngi lawan kedu yai DC ban lawan ban kelpa di ba habadon kini lagi program ki festival dan ki kup ka cherry blossom ka masalong ki banai pasawan ba suba ai banta lang ai lat lang yang ki local artist ki badai na po ka dong ka thany Riboy ba hoy ma kumbang itep i ba ya mantahi iladon syukur ma ki ba mo na kadong ka thany jungi rende sum ki ba ngim padan ring iladon syukur ma kita ki bala paunam hakarwa hakashat ane kinunu benta dia na kalian jungi ru ngiwan ban kelpat yo isi ban island lem ini ba ngin yo ban peni ga ni kasap ka pong ka ba ki samla na kadong ka thany Riboy ba kidan de na kaliang dari ke epat kebangi ni sutnat takas ni kalau ba nakaliang jungi samo edisi ila kolar ini ba insa perfect ba iserap ini ba isa pnyo lang kalat yang ni ki local artist na po Riboy banyo ba perform bane ba shimenta hakinu du benta ki program ki banlong hapo ka district ni po hoy de nakaliang jungi pamdei bat bangi niwan ban khang yeno mo ki ban perform hang ni po district nakaliang jungi you welcome yo bal khad ki artist ki ba don haka jela jungi lene syabar ka jela kino no ki ba fikwa ban perform hapo ka stage jungi you welcome ipi ndai bangi don kanu no ka sim bisni no ne na kalian jungi ngiwan hang ni ba you welcome ki weru bat ni kerpat bangi ngi yo lat lang ban perform ba di kasap